ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଲାଜୁରୀ ଉବୁଡ଼ା ଖାଇରକୁନି କାଇସର ଝାରମୁଡ଼ା ସୁଲଦିଆ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଘର। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅତି ବଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ଲଖନପୁର ବନ୍ଦବାହାଲ ଥିବାରୁ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଲଖନପୁର କୋଇଲା ଖଣି ପ୍ରାୟ 200 ରୁ 300 ମିଟର ଦୂରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ରହିଛି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ। कोयला खणिर अति प्रबल मात्रा ब्लास्टिंग जहाद्वारा कि भूमितल कंपमान होई कांथ खसीजा सह कांथ मानकरे गर्त सृष्टि होउछि। ताहासह घरगुड़िक अति दुर्बल होइथिबारु दृष्टिगत हेउछि। लगातार लघुचाप जनित वर्षा जोगु घरगुड़िक भुशुड़ी जाइछि बोली ग्रामवासी अभियोग करिसंती। लगातार ब्लास्टिंग हवा द्वारा घर सब दुर्बल हो द्वारा कि वर्षा भी लगातार हवा द्वारा मोर घरटा भांगी। लखनपुर गोपबंधु नायकों रिपोर्ट चेतना मीडिया।